米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Tatamikansia kita to pipafari no kawas ititaanan to palohai a rumiar. Nanay maru iche no mita ko suar no kawas ato maru sapahlama no mita anini a rumiar. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天，愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以Filipi 10 at 10 at 12 Nikaw rira itira i kakarayan ko kika ita o halam hamay kita tala to nika sasak no paoripay titanan at tapang si Yes Kristo na ikakarayan saan。 腓立比书第3章20节说，然而我们是天上的公民，我们一心等候着我们的救主，就是主耶稣基督从天上降临。Salikakaaw, yo pasuulin kita to paoripay atapang si Yes Kristo i, malayap no kawas kita mala finaulan nigda. Urasaka, pamutaken ita si Yes Kristo, ta mararit masafaloh ko orip ita. No sakat saaw ka sulot no kalan tatihay lemak。 当我们信了救主耶稣基督，上帝就接纳我们成为他的儿女，所以我们当要专注于耶稣基督，使生命不断被更新，不至于被俗世的邪恶所吸引。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tabangao Tatamikansia kami to pilayap isu i tamyanan malawawa no isu. Pakasuolin kami, mikaput si Yes Kristo i tamyanan, saka si icer kami pakapilias to isawi no masamaanay tatihay lemak。 主啊，我们感谢你接纳我们成为你的儿女，我们确信，因为耶稣基督与我们同在，所以我们有力量远离邪恶所带来的试探。Pakani i taramanay angangan utapang si Yes Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamet no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。